Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar, walillahil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Hadirin saudara-saudara yang dirindukan Rasulullah, Ramadan telah meninggalkan kita. Sudah tiba pada saatnya kita meraih kemenangan. Sebulan yang lalu kita telah melakukan satu peperangan yang sangat dahsyat, sekaligus peperangan yang sangat hebat. Sudah tiba pada saatnya kemenangan menghampiri kita. Dahsyatnya peperangan yang kita lakukan sebulan yang lalu bukan merupakan peperangan yang berkontak senjata, bukan pula peperangan yang berkontak pedang. Akan tetapi peperangan yang kita lakukan sebulan yang lalu ialah merupakan peperangan hawa nafsu. Peperangan hawa nafsu dalam melawan iblis la'anatillah. Hadirin yang berbahagia, nafsu yang Allah letakkan di dalam diri kita merupakan senjata iblis dalam menyerang ataupun dalam melawan kita manusia. Maka berhati-hatilah dengan nafsu umat Islam yang berbahagia. Tertera di dalam lantunan syair, laisal aidu liman libasul jadid, innamal aidu liman ta'atahu turid. Hari raya bukanlah kepada mereka-mereka yang berpakaian baru. Hanya saja hari raya hanyalah kepada mereka-mereka yang bertambah ketaatannya. Walaisal aidu liman tajammala bil libasi wal markub, innamal aidu liman ghufirat lahu dzunub. Hari raya bukanlah kepada mereka-mereka yang bersolek dengan berpakaian, bukan pula kepada mereka yang bersolek dengan berkendaraan. Namun hari raya hanyalah kepada mereka-mereka yang terampuni dosa-dosanya. Dari lantunan syair tersebut cukup sudah menjadi bukti bahwasanya Aidil Fitri bukanlah kepada mereka-mereka yang berpakaian baru, akan tetapi Aidil Fitri ialah hanya kepada orang-orang yang bertambah ketaatannya. Lulus di dalam peperangan adapun menang di dalam peperangan hawa nafsu, yakni melakukan ibadah puasa dengan sempurna, juga akan meningkatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula Aidil Fitri bukanlah kepada orang-orang yang bersolek dengan berbagai kecantikan, bukan pula kepada mereka yang berelokan dengan berkendaraan. Akan tetapi hari raya Idul Fitri ialah hanya kepada orang-orang yang terhapus dosa-dosanya. Hadirin sidang jamaah yang berbahagia, lulus di dalam peperangan ataupun menang di dalam peperangan hawa nafsu dalam artian kata sempurna melaksanakan ibadah puasa sesuai dengan syarat dan sesuai dengan ketentuan yang telah tertulis di dalam kitab, maka Allah Subhanahu wa taala akan meningkatkan ketaatan kita manusia dan pula akan menghapus segala dosa-dosa kita manusia. Hadirin yang berbahagia, dosa pun sudah terhapus, ketaatan pun sudah ditingkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kitalah yang pantas ataupun kitalah yang layak meraih kemenangan pada pagi yang berbahagia ini. Hadirin sidang jamaah online yang berbahagia, Tungku Bate sekeluarga
mengucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Sekian, usikum bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi